Nag-group to mo, daninat. Nabiyeng to. Asa holing tadi. Sapa dito? Kaya mo ako nang yun lang. Apo kaya nag-meet. Oo. Talong. First of all, let's highlight our today's program. International Women's Day. Inspire Inclusion. Date, the 8th of March 2024. Venue, Chinook Road, Ivy Road, Lanka, Janpur. Time, 11 a.m. That's all for the local time. A computer program in India compared to Lalpur Zone, PLF, Shortkin, Rocco, PLF, Headquarter Bank, Kalas Juju, Wing Disappearing, Wing Hagi, Sul Method of Marketia, HTS, T. Man wanting to become the sexual love set all the set all you set all opening shop Bishop overcome opening prayer new name boy from his welcome address and facilitation of guests I reach from Elite PLF. Condolence to be led by Manglen Lal, Sushi Block, Charge Nambat, Block. Speech, Food E, Jamlon Mamzo, EMM, FS, RLM. Special number, New Desi, from Sarah PLF TV, Ama Isu, Harsatali Namu, Nodina, and the Adin. In CF Hypococan, special items lahat mo sa kata ano lamata ito din to ay mo yung lock Terry Rosen speech P manual ISS practical demonstration on gender discrimination led by DLM FS RLM speech before Shorab Yadav IAS LDM to Janpur. Speech P. Vivian Zhou, Center Administrator, Saki One Stop Center. International Women's Day
by Marietta CC Block, New Jersey. Vote of thanks by Convener. Closing prayer from Nu Jingbek from Unity PLF. Hipokrit, Gosula, and Program, Delani Kajami. Tuhin apasutakin opening song ka ay isakina nila opening song na tututingin ay sa ngayon siya YouTube akong kanmo we shall overcome ka alirikin kumata kakalaw kanila iazigay no hankan kona ka education Orang proses namin din magdiklaya ni tanglawa iyong kung kapatid ang masabi din kasumana patate watching sigsigin na po kipa kung pag-ianahin International Women's Day matatin program anakibongga ba kagongga gateo kung takpay nila pa ngayon Leva sa kuha abulti mo kapwing na akong simule abeli na po kipa kung pag-ianahin Kagam so abuya kiba lelagin zihun po pegay yung milaw pi kasama alpa na panarong romantic yan din kanay po kakiba tagjet wala pa beri na po kiba kugagyan ni kahunti mo nagin abuya pasiya atokti nga kaparay pwede wile kahun matik dia mo milaw pa alok hey pena pangkit kalong timra ito na tiyo patay pa sa kuha Dia selalu bakalan panang teori ini. Seharusnya cek tu dari dalam pada parisu menakau kalian. Next, move on to the next item. Welcome address and facilitation of guests from Arvin Elite Belief. The first International Women's Day Siapa pun yang kailangan mga kalsong so ang kalsong siyang siglalpan nila mo sa akin tuniin adik akin yes ko kapag na kami kalsong pauma madam sin ama as English yes very at sin hande nablog ni maalam niya ngayon sa tunay. Saka, matindi sa magpapag na suli, malamig yan niya, makinig, takmay, yung mga kulit, pag-seminar ko, dahil yung nakiwa, sabi kanya, at mga kasi na, yan mo yan sa yung din tatsong biniyo, tutsong hindi, kapag-itsyan na tsunga, akong kalsong zalin, Abel, pati bagian lagi. Sune, sir, DC yang berjalan dari amat kesang tinggi, ini kepada usaha Nadev ISA yang amat tinggi, amat dari orang ini itu sekian, hilale amat message konvei dan naumjem semua. Pati bagian to kawan membikin program membikin sota sun ilang wasar mang BMF besar lem kun cempat cenga boina cenga kalai sun pi dan ma ilang sabtu ama asalan di dunia di MSRLM bagi bersunga adik tekalan bakal sunga hin bang mak cenga ibu ina cemo idot hei nungang na diri na uma ipa uma mande tuni mudah mai nak ilak samna satu ini sunga ipa tu iena ini namna lek ini di ipa ti sunga ipunga ni sun sar bang sisi di Churchanpur damkan sungai sisi pau di ada mama singa bang mak singi ibang mansi buwa hilale bang senga ni ama kilo to wa hi le idea mo mo ni no ti bolin me go hi an bon to ko so na he kir se ra ta me bang ta lo le ju kwa ki le tu ni ni lo pi ni ya International Women's Day ko bel tin apat na semua hi eu ho tok sam ni ya ba ki ko ina hin
Kuang so pisem nang le tu ni lau pi ni wei ya hi la ke wa hung le so hi a zetun ama za ni tu ya hi la ke hi wa sta mo da hi ga le to loi da un le i hun te lau pi ta ka ma hi hi ti ka le ve la ke ni na de ma chun tu a hi presentation ho le ho pai sem ki ke sa ba ama so pe distinguished guests, Madam Manmohan Singh and Ms. Aginti. Meanwhile, I would like to inform the others to get ready for the presentation and bring the keys. First of all, we would give away the keys to our distinguished guest, Madam Manmohan Singh, to kindly stand to receive the keys. Followed by our special guest, Madam Vivian Zhou, OSC Lampa, Highly Stand and Representative. And now, may I call upon our star, Ma'am DMM MSRLM, to receive a gift from her side. For the last presentation, we would like to give thanks to all the CCs for coming in, observing the program, from which their presence make our program successful. All the answers, please get ready now, since guests are waiting for a long time. I will not give time anymore. Sorry and excuse for all the delay time. May I request all the CCs to stand up and receive the gift. All the answers, please come in and give all the presentation to them. All the CCs, please stand up and kindly receive the gift. The answers with garland to all of you, all the CCs of Churchandpur district. Yeah, please come up on stage. Yeah, sorry with the crowd in the audience tonight. All the MMU staff. Yeah, all the MMU staff also. Please come up on stage. Move to the next item. Condolence Jubilee by Sister Maulila, Sisi Kilometers Langkah. Ano si Kyoto na? Or kaman ni David?
Internet sedang tuan program yang macam ni dalam hari ini, amat saya pernah sakit. Jadi tuan saya satu member tu si dia dalam katakan saya satu tangkapan yang berharga sedang ambil cuma perpanjang kami. Ini saya dalam kapal kiri kayak lawak, mengikut masalah yang berlaku. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Itu form dia. Bagi dia, ni dalam tahu dunia semua ini dia dona ini itu dia sebab parti dia nak main. Buat sekali, orang zaman kita ni justru kita cip dan macam ni. Ini semua ini kan ini kan semua ini bukan cerita macam mungkin saya sebab apa mereka. Nak kabar terbesar yang teruk dapat ni. Mi satu member mili di dalam ambil sehingga singlun yang doktor tergroup, number 2, Bandung Boy Sons Fund and Social Group, number 3, Jinghan Wang Chi Social Group, number 4, Holly Joy River Social Group. Macam ni ayat tu dia itu kompiu radio dah sawi, dia tu nak lewat zaman kami, mau dia tu nak ni cip saya mati. Speech Putih Samlumba so BMM NSR Elian dan for Amaladin Samahe. Ini International Women's Day. Jangan kini abang puan dia bersama seperti ini. Untuk apa yang berkom, SNG member member tak ada, member tak ada, namun sebagai ini. So again sini tu dia itu kopi. April atau macam General Body Meeting Conference. Kita ibu demo kopi cek loan dia. Audit April sebenarnya audit itu kopi audit jauh macam ni. General Conference annual General Body Meeting ni untuk dia loan cek loan akhir sih. Sah, masa pening dalam kaplok SAG member dia alam kai fu mangyan la tu ngai patan sam dengan dia blok nanti di pejo la ya punya alam kaplok ten National Women's Day nang organize di kangsa panin di pejo Malaysia nama saya kita mau mai kita mau organize itu di kangsa mabana pasien yang memang dia lagi GB meeting saya ini mission apa yang dia kata mau tadi lagi sih kini nahi ya mau nahi saya kini nahi ya so jadi mabana tu ni apa nama si nanle dia mengayu proses ini disahi kerja lamka blog chef deh hin staff deh hin SAG member dan BLF dan mengahi patah sampai jadi kalau tu ya siapa nak pernah hampir sah Iman Monsing Vivian kalau sah hampir aku main lagi aku mau soal hiwai saya kalau betul sudah cuma saya ini sah dan pak Viviana baik doa isi lo kaya ni apa nama ni nanda usah ini namanya ni nutia ni lagi kemanfaatan yang kita sedang hendak dalam saya soalnya kemanfaatan orang yang ada di pasar saya kemanfaatan ikan genol seperti orang Indonesia. Nampak Joseph Pur distrik ini SAG sudah tu sang baru ini nanti official ya register ini dari saya sekarang. Asia ini, tapi sahaja sistem ini masih di ini sampai semua. Kenapa? Unofficial saja, tapi form itu kita nanti register naik lagi itu form sama dengan pakai. Jadi, cocok untuk disini
คนอย่างทัดเชียงไหนไอ้เกี่ยวกับนายสัตว์ใบบอลของมันจีนเราต้องเป็นสุขตาจีนมาลงก็บอกมาเยอะก็เป็นจะต้องโซ่ที่ดินตรงนั้นที่ผมจะไปก็เลยก็โปรแกรมมันจะละวะเนี่ยเทคนิคโปรแกรมเนี่ยที่มันด้วยไหนเทคนิคโปรแกรมมันจะละวะเนี่ยมันจะละวะเนี่ยมาร์สกับมาสังกัดya da ordinariam Julai ni ko mapara planting te February kan budi nahi ho chi kam kuanga final ki boreta ki khosro na komin kan ni ati solo ja so ta ya ni ke ro me mo na do te ro ni pro som tum de li to sa ko district do pher zo ta te no para ni me ya pro som tum de li tum pa ya to ta ni section ni chi thu mai na le zo apon yang kisah beda cuti sia, amunai lo tu kalau ini yang tahu yang ada mana je, tu ni pergi lo lah. Alas, kita mah buai lai, gan lai mana ada zoni, lungke lawa esen Cina bangke bode, datang waktu kerja lah, guntur lai bang tuai lai bapak, agak iro ni, wisara berkonsan de, ini mana ni. Tu ni kalau siapa pun siapa mungkin lawa, SNC mungkin agak kaki ada betul betul siapa mungkin main lawa. Anak pangge bawa, oh orang tonton let slow and steady with the rest. Jadi mana ni, dokter tu nak masuk nari le. Ina sebo mungkin terbaik kami tu, kita buat non kami tu, agak mula tu bang kami tu. Mana ni kan itu agak tahu dia. Kalau ni kau mahu mungkin siapa wah, kalau kita sihana semua, itu nanti mun, level, classroom level, block level, tadi itu nanti mun, hai itu ini kita cari kan main begini ya, ini. Masa ini, wah ini proses sebagian, untuk tadi mungkin kalau cerita ini, ini international women's day ya, siang na bola, sebelum international women's day untuk ini, saya ini buat orang lain. Mafia kita punya special number to Desi from Sarabia ka har saknali na huntay na ama ayin CF ayin special number present tungin ang hula din na ikaw malinosa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pak Wai Pak Wai Abana Iman Non Cing Amal Ladimin Sampai Masain itu di International Women's Day dan inilah ini Wikom Damna dia Asian di Longkahin yang Wikom jauh siap nagon International Women's Day cipai jauh ini sekarang kai satu day self-help group member Ekonosia Press lama diunang dele Abelin tuni ni pupita karita kan yayin Sabi gen no uwai bilang gen ti jong kita lo bang sin tong khat sao lo kan gen dinga tua jo chen yin le kan pe san dinga ngai siam kan na in program om ji sehingga program ini biar pasien yang jadi tuntutan dari program akan kepripon oleh kedua ya komitmen ke saat kami tanya bakal hak sungguh di dasar dari program pandai cakap ini pertiakan muncul di jauh-jauh lalu ambil suatu yang kita abang pilih nomor baik tu ni lebih dia biar tak kilom tak ini kita iki suของนี่ลงดำไปกษัตริย์อีกอันนึง women empowerment นาอินไปเสียaku ya masang kumsom li masang lai dia tak pun turun kita lagi lumai empowerment anak kita kantor tahu sini mungkin rumah tentang waisa tua bang lo le ke dong tu nen ni na la wa ka den si di na lo ten dong ni mua lo ni ya khan to na e ni no e example ya ni ki nu me me ne empowerment ni to be ni amu to nai lo ni man aban kal suan ni ni e ke pan la di nga isa ni na mo la wa ka sa ni to bang MSR itu kisah itu pika kalau main ya mau kat dia mau kat zaman mah proposal aja BMM ni terkasa tengok pula DC kaum lain tengok politis juga ama kat BMM pun kazan buat itu kai koma lebih dia bantu beng ko apa ni nak keluar Allah lamin ang saya ale kiswan dungi nama lo hilama untunga hilama panang lakia tuni ni self group te sakta in panalan ko nahi bata hoy kasa mabang na zong isanga nasazwa panang la zong ilamena International Women's Day ichichen history awma saudi history again singa sangkat zakwa le kualai Amerika gama Socialist Party din anapat oh ya abang barin mungkin parin sangkat zakwa som lesani then ni Russian Revolution na nukitin movement napan voting rights ananeba masanahin lumete kisimbola ni again that vote zong kikasano na setya na pasaltel zani alo le kumene zakhat bang loa thaman jong kiban no ngom icin kimusit na icide simona noi ko ana pi na ma kina le movement jong kam pen tu ni jani idin mo ki cha pasal de bangin vote ikia na set na thaman kibang imuteta opportunity tuang imutia to ni movement anapan masate untona pana movement te umpai dunia ete azam itu tu kum International Women's Day akim di invest women accelerate progress inspire inclusion theme mo
asuma agom kong bebe ya dunia ilai yang lagi simpiang imagine a gender equal world, a world free of bias, stereotypes and discrimination, a world that's diverse, equitable and inclusive, where difference is valued and celebrated. Where difference is valued and celebrated. Jadi apa mau buat dia? Kiba along na aku ngai mo ini. Kiba along na kiba in ciahi. Nule pa tu jangan ni gender ni unang ikhidin ni hard gender kita. Male census equal male, female, others. Cikgu kita. Masang lain nule pa cakap tu jangan ni. Nume pasal adang te cikgu kita. Hilang kita topik ini inclusive, inspired inclusion. Apa ini nume dia ada fokus. Together we can forge women's equality. Pangkoma nume dia pasal to kikima tanpo tanding jadi pangkomin tua itu sombai jadi ikolnya nume ada apa lagi color kemana dia nume simbol hak dia ni le color hak ini purple jauh dia mah tua ini dignity and justice ahina toy sama le aku dia abai mom na jema agen dan ti ham ale green ai pe ni kinep na tua chang le akam white purity sian tong na etsa na hi dunia topik invest in women accelerate progress itu dia selalu ikai masuk mai dia numei hi society ya jadi kian kerja jadi numei dia tot nyam nahi numei dia sangat ikat culture and labor culture itu ni jangan equality claim kena voting rights akibat ini ya aku ini ya hina le in sunzo sia nume pasal di akikima koi nayo no desom ta ini ya tapa ini jangan itu imama tapa ini lo ta ni de ente mo nga kata de na lai tapa yang kale tapa ni le dong hunsa atanu ani lo tanung kanay nayo chata nei follow kan tapa nei lo ke ta nei somin ta tapa kanay kale bang zia ya i mindset ki nai pasal dei na bang zia ti kaso i kalta zia numei e pag pe lo na ki tampi ka ide na kai ki ho na in su ki ho na o chat numei de panglo bi pasal dia di semua anu ungke apa kipangsa tua mi ada nu meiten nuai na ya responsibility ini ita nu desa ita patria desa tua mi hilo din tu nya ito pika hi invest in women nu meite anu invest volume ita pati bang nona itan dia ng increasing laisim na hile bang hile sumse la koi mona hi numei ko tia hi inyam koi lo atam no nu de de mo ita nu de sim mo nu de numei invest na lo mi ari ken tak de ba itong simusia mi ari dia support no na hilo di ne nu tema mai he
numaya invest in women itanutia invest in all women chipe itanutia ikhacan nupi nupi akipat na isu di poimo dunia investment ding poimo masapente education laisiam na umlawa akan tinggian na leno patron lodi freedom akipat lagi laisiam na lai na poimo knowledge sa hilawa wisdom to mo in part evolving poimo no may kanto he chile education first step ahi education na no itate na investment evolve na muna education mo lo ni progress umay lo sinzo siya ni nga kanto na ni nga step masapel education dunia no may educate evolve siya ham ba dai sharing ni lo government set na ba mo sharing ni lo i society a basic structure iya jana akipat na pe family in kwante lai he lo nuin in kwan ay kolon sana he lai he nuin in kwan ay kolon khan tau na um joy a basic education mi hing zo sia ding a he akipat na in sungaya to in sung en kol puding pen to ta khara educate people mas na to mi in sung te ahoy le society hoy mai society ahoy le khan to na ma ya progress i in sunga ti pa niya sia na in sunga ti pa i in sung zo sia le koi ma street fighting abaki kholaya ki haw zo lo di i in sung izolo sia wa in sung sia izolo lo sia ba hi i ga ma sia na na pia na khang to ding te khang to the lo hi chi hi ho tha nei dei wa isa to mi ya ni min no pi te mo ko na lian pi ne ya hun pe sa anani anabo lo hi le tu nya pa ki tha pa ting wa hi te ve ka nai to na nu me te ki me no kule ka nai to manipur context ban hi we are being manipulated chileng hi kan khaten sa da mi the mo ahoy lo body gang ki to son jela do ka chi women should be agents of peace women be lem na agent ye lem na palai ni ya tu janga ina sepu igam sung agya istek sunga women be igam tatan i agent ye manipulate ki bola bol di ke bol dia mungkin ngan sia dia le do chi lung si ma mu ma bal sia mi ke manipulate ang bol ke ke chi ni ipil zo lo dia lai siam zo lo dia lai siam zo zo lo lo me ke ken lai su a chi mo wisdom to mi ta sa dia ba mi ke ja ku lai me a ang sa te dua mi ni lo na ding ni ai no pa ila au na ya nu me ya give room for self development nu me ki ama akan to na dinga pat ala ni akoi mo a to chang le atalente so aso te akoi mo a tu ni ani talent te ma manu me tampi talent asa kiat di umlo zan ke thelo tampi bakta bola me no kawo na ki pinsela ya siam se le no kaya te na ngai sa mai wala economic empowerment anei pe na di itia ni mi ni kaya pura masang la ya ni atam zo ipasalte lo a ngaya pasalte lo sa ni nupi tampi kan lagi tu ni jadi alien tu sumlo dan kita ini biar progress dan kada dia economic development na panna pin ilan kita mak tua biar mun tung dia independent di na ding pasal kinga lawa in sumdon apple na ding ni pan ina koi mo hi kami ke dia kan ana
soila sulla tu la society anu me jong thupi ta kiumen independence in buai lo economic independence, financial independence. Pasal dia kuat dia thelo sumbang na ham ek mo alak na ba to dia lekian na lawi independence is a land na him is a here le India silang na no me te a limit ibuai limit ada freedom ang kipian ng bal zangbal to ami hilaw di a limit hindi nga trend ikibol economic independence, financial independence, isi pwede no limit ada yang maya. Tua mi limit ite laule, iin sungdi nga burden, buat iswate ini. Society ani nga architect, iya asyam tu society siang hoi tu ni nahi, apoy mo ahi. Tunin self-help group ikiforma masang lai trong na ki form zel phải sót ngay mong lo mo bang za collection of bang za ai khat tua in aban job zo no to zel tua bang ibol zel le ni progress lo ni sil khat ko for perseverance tua hat na nga zo na patience inei wangaya tua mi he lo le hi ai loi pon ha ki ti kharo min iki form tung chang ki hat ma meeting zo piang ngai lo so le dau be to mi lo ki association khat ki form le zo hat sem le aki patung sang atop lam hat ki lian sem le to mi target ahinga iya to mi lo ki iki form amei zoom it be chi te mi ibol di ikhan to urle mi gama numei pol ki pol form ten ni nalian pi asem zowa income to pi ta in sunga din do pol wa eya pe ni i society te ni fu zo lo ti bai mo fu zo lo alam kaya pang te ang sumbang hung tam simle ginum zo lo buai na pia tu mi hilo dingin ginum na thua zo na nga zo na hi inei le lo chin na ding hi khang to ur lo koi ma yum sia khang to na ding a hi se hi a step o ma kya tu mi izui lo le hi khang to lo ding ni na tu nin no mei ten i bol ding lo thei le chi hi ka gen ko kya pe na ti gen ru da mo ham saten toketi pasimo akoy mo lo gen may gen fe kilo mo iba da tinga mi ko gen se ni lo mi gen se da ni food is a ni na se na ne ka to ma i society a ni no me he bangsia unproductive lo ye chi ne inun all he is a hial vel mo ham ding ilogin na sepa panda dingin in sunga nu bolti nei lowa chi de ni au lo ding sep ti mai mo isep peng le bolti nei lowa soka ka bolti nei lowa lai thai ka no bi to te ni i society adinga na en ikap jangin itapian non kap itapian non kosano in su isiam khat na ding nu tian ni eima self discipline people bain government in bang scheme pi empowerment tam ping pele dong i empowerment pen iza hiale akhat tuana lo ding hi man government in panala women's empowerment ding to government panla na ban ma ki soi sai pan na de te khoi ka sa igam sung khan to na dingin
pan la bai igam sun khan to na ding in pi ge ma in dom mo wa na ni ka hi si hi thein pan la tha ding in tunin International Women's Day itim invest in women accelerate progress chi pan san ni ikichiaruda tunia tang tua invest na pe gam he na pe ding hilawin aban son zeling nang adang te tua invest bowling tanu te tua invest bowling to bin khan to na tu ting hi chi ni igenura igam khan to na ding in ai ding in mo wa na ineya median he pasi na le na insula na mo wa na zone society adinga mi man pa society adinga gam sun khan to na dinga pan la na hi chi ki man ni lo dingin e ki phaisa tu ne he i ham pha mi society he khat to te e ham pha ya society he khat don adia in muslim la alu ku lo ni la paisa sewa Afghanistan la yang bang ni chu apa angawang setia di ya India ga inat yana gamza lenta inat yana ihampa na be ko i society ya siam ho ina ding le in sun siam ho ina ding ni zanwain no bi khasia pi ba hol mi mai lo ding no bi man kha no mei man kha gam sun khan to na dinga palla tu ni ding si athai ki chia hi ta ka ka zo ding bai nge. Thank you so much, Piman Nongchen. Practical demonstration on gender discrimination led by DMM and SRLM. Bangkit pada mana? No, mana? Nấu dân thì mana? Nhà tôi không có đâu á. Anh nhiều à, phải cắt chơi cái gì? Đi cái là phải. Cái lối thiếu kiết đàn perception. Tôi làm cái copy á. Nó mấy cái pasal cả like discrimination. Kita ambil nak jadi kinoi ni na si ngai dan ini way. Kagian dan ke way. Nama ini pasal din mun kikil. Akikian lah bang mau si. Ciway kalau kikian nawa ciway. Kami pi tahu dan tahu mah. Kikian nawa lo mo. Ummo. Tun. Mana tinggal lah. Wah ni apa ni? Punishment. Numai dia pasal ikian na bangun menjadi praktikal lain dia. Kan siapa kan dia punya ikian naum kesal dia. Wah, dulu bermain dia nama kalau kan suatu dia. Example lah. Ini semua explain masalah ini. Pan dua. Ni kita ni, jadi dia wajib cakap apa? Nomor dia tu kita kanta, IS orang kita, IPS orang kita. Pasal kita boleh dia boleh, pasal kita level tu kita ni tak, jinai yang tak boleh. Itu orang dia ni, kau tahu cakap, akibat lawan tu mana tahu. Example sana, panjang lagi. Kalau malah dulu pen, nama pen, itu kami baca ini. Review mah, review, nama pen, itu jenis mah. Nama itu Malaysia na, nama itu top na, positif point ini le, nu review kalau kan suatu le. Mah, pasal tu ya ada ngawan ini le, nu ambil kalau kan suatu. Nama lagi kan? Okay, let's start. Macam mana Piman Nongchen yang dia kacau kan?
tani nailo tani je dumai le pasal we prefer zawai lupa kita zopan semeni kita kasih semua tani nailo anu azi kai ke punta atani biar biar dumai hile cewai pasal hile cewai no mano yang ngai kan boleh nama mereka kan nah kiri balik ni pijen tapong aja tu ada tujuan tujuan tani nailo tak gini nailo tani di kisah oh jangan numai yang pasal deh keciwai pasal yang pasal dengan keciwai kau yang pasal dengan apa yang orang pasal cerita itu kalau tu ada besok begini itu tahu dia pasal ini yang pasal kita itu cerita itu tu ada apa masuk yang tahu dia terbentuk masuk dalam jumlah kan kira apa nama ibu paton dan ilung ngai suna akin ilung ngai suna itu cewek original kita sebutkan kan tuan kan kali itu masa dia numai cukup orang numai but in reality ada yang cenaka numai itu pasal datang masuk beni ada dia tahu akhir nomor yang tang, nomor lima, nomor berapa? Yang berapa? Nomor lima. Pasal, kita mati kita pasal apa nomor? Kita pasal yang mana? Nomor, kita tahu. Kan yang jaga kan siapa termimin ada. Kalau yang itu bang, nomor lima pasal cerita sosial, ada pasal sosial. Ilang mati lah, numai pasal numai, ilang pasal orang lain semua, ada ilang mati lah. Tak bangsa lebih dah, Stephen sih tu necah, tak nak necah, tetap pasal dia, numai dia jauh, pasal dia boleh. Okay, baik dalam kaum cecil mereka. Pasal jika tampil di meja, ya betul. Nah, pasal katakan contoh, oke, step 1. Ipian apa dah? Namanya pasal bikin nama. Apa nasu? Ipian masa nama itale. Apa nasu bikin nama itu di desa mo. Tun example lah. Kami dia semua kan, reti dia mai, vai cetak. Tar namanya kalau pasal tak nena. Ani bastu lekai na, ayi bangala, ani batu jom lo. Mana demo? Tar mereka pasal katanya, school kai ayi bangala ini bin, susumle pari ani batu jom lo. Kat kai ke kita, kau pen nak kai sendiri. Kau pen nak kai sendiri kero, pasal lo. Pasal kita tahu jenuh. Dia tak jauh. Boleh pasal kita tahu, tapi nama itu kan mau ngam jenuh. Mau tak bisa jalan apa? Asyik kan ibu ipa kan apa dah ini mereka itu itu dah. Macam aja topik mereka, pakai inspire inclusion. Nama itu macam anu mai ta asong dia ami bang no de ko de ila ayu sote de cerita cide na ko cerita yo topik ni biasa ya mo tu no mai pasal ni ia tahu mau hi ci su jam ta mo de kan pula ba de ko ta mo ke wa tak mo ke wa la ale na to pa si no mai de pasal de example kan ya experience
Christmas tung kita. Nutel la wanang ni saudo kanau ke katunu to kaya. Umya kanun wana le ni. Kaya ni le lu katunu ni le lu asum ki jing mong lo. Omin lo hi lo jing ko ya ni le ko. Jadi emang lebih Christmas gua nanti tu lama. Patah tu lah kita bagi panon sendiri lagi baik tu kan. Christmas tu di panjang. Sumtam tu kat kini, gua nak kacau kini jauh deh. Tanu le tempat kat ni awak ni kini, ani aki tu nak. Ani ada le jauh lo, kacau ada lagi. Nanti tempat ni le nanti tanu ada lagi. Kan kita nak lebih menghasal lagi tak siapa. Kan discrimination itu jadi biasa saja. Kita hidup kalau ada discrimination, kita hidup kalau ada tiada nak untuk semua. Kita tidak ada pengorbanan pada satu orang. Kita semua jangan ahun ni amun sila ini jangan numai je pasal kira ni saja. Pasal perkara numai mana dia. Kalau kita buat apa nak, numai yang untuk tamu. Pasal tu bukan ada ini jom. Numpi filbang lo ni, atau apa ni? Kau laju ni bilza tay, khasiat ni kalau kan jadi non lelo tu jangan kalau mau. Nanti kalau kita lain tu, nak numpi tidak ada kalau ber, tidak ada apa. Pasal ada ni kicau. Numpi apa ni pasal ada ni. Okay, thank you. Ben jadi mau naik. Praktikal lagi ini pun mau. Kita ada praktikal lagi ini dia step forward dia. Bapak pada tahun ini. Bapak thank you so much. Kita maya, apa ni pai tu non dewa? Speech from Pusara Yadav Cimale Amahom Om Taylor Zakin Aba Nai Painon Dewa Speech Ni Sakingin P. Vivian Jo Ama. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sumpa. Sumpa. Ini mana nak dengar lengkap buat hari nama siapa? Ama sa pening, ibya pasyan bungya. Ini program aku tel hierarchy. Anway apa simpto zela. Self-help group member ke dihenlan, langkai ke dihenlan program post ke dihenlan, buzo dihenlan. Tapos Twitter, social media te, first day tu nama sa pening nak patukan gena. Kita ngading hindi nga ko usiyain, pasyan bunga di patukan gena. Ababa, respected Srimati Manwam Chingayas, Special Secretary, Government of Manipur, District Nodal Officer Relief Camp, Ihenlan, Abana, who Saurabh Yadev, IAS, ADM Chuchanpur, Amautezong, Zatan, Yahin. Acara min, Nedam Manwam Chingin, Apoy mo tau Kim Kharageta, mo. International Women's Day, Bapti Sadaya, Apoy mo dan again, Kekang BMD, Apoy Ile. How do we go about it? Himi apa dah bang step back tu. Apa yang mau yang get? How do you imply it? Nasa idan. Okay, if I tell you, mothers are the most important part of our society, do you believe it? Yes. Why? Can babies be born without mothers? No, not that yet. No, they boy moda, no, they who yang bilang kuat boy mo ni hiwa mo. Knowing in sumet kolhoy wa hile na generation na hanggui tanwa atok tanani nga tuhoy tupa na hil hege je wa hi learning ikat kuni puntam na wat suma step baby step kal kuni na ya boy kan na kai satya no la International Women's Day hi achala me medam tu lageta numete ki baklota kitri da right to vote equality gender equality about a child labor chicken me na dikin New York City protest ana pat 1970 na ki implement ta
empowerment. International Women's Day bangdi ka koi mo chile. Gender equality ku ibol na dinga. Dinga ke tun speaks na ngai kya wa numegen pasang to equal rights ka be ina chi dinga. Inna pe dinga na pasang to equal rights ka mo dinga na thelo. Through violence, through blackmailing, it's not going to work out. Nang hindi nang pialo wa hindi ke kai mo ni kai patai di pe lo. You have to make them understand. Oh, na thei siang sa ngai. Kumi ko action ko no wa kumi pat masat ngai ya. Bang chiki pat ding ya chile. Story ni me kam get ding example. Kumi apa in nana no right to nana connection. Oh, simple thing na. But do you understand my language? Or English is better? Zoe is the only one and I can mix with anything. But na confuse sa Zoe ka tin pe mai ni mo. I'll say one thing. Pehi ganda nga kung tapi ka no ma kung som leliva ka undo namka ka huntung ini anti-social in ka umay bang siya china nuwe na thao dan na hoy mo dan kammo akhangin ka sa no po program chit te nga misi nga mulo na ako na te ko ne but million sa nung ti ganda nga kung sa nung how do I merge in the society kam game hindi po natatay ang suffering happiness to social bullying sa mga ito. Ama po ako'y nakikigyan sa kailan, no, ako'y nahirap accept ito, natatay ang pumfili na negative niya. A society niya po in a control so ang tayo sa community mo. Hindi yung daan kang ganyan, dahil dress above ka sila, kavaa, nuay, napasal pa ako kibang naliyan luwat niya. Namjingalan daw na napasal daw na hoy mo daw. The more you grow bigger, the more clear you become. Kaya na foreign actually attack you look healthy. Nidang sana na damhay ko so kichi ejo. Hindi nga chumchilo mo. Bear pong yan wa chi. Ko hicha nga ku now sensitive de ko le para mo. Adia ani lai de ko attention ki pazolo de ko sensitive yan. Culture aso adia pe to niyo pe kingai poi mo de ko ani. Alai de ko attention seeking hi ge di mun. Loma ngai le attention dia di mun loya ko le attention dia di mun. Buku na ni wa. Buja hope is yan ngai. Nai suwan ni kada minute song ta kada minute song ta ne put them respect make them feel inclusion. Ama apoi mo hi chi kilang sa deu chi. They think that oh I can share my problem with my family mo. Ka family ko ka get thai ma hi. Nang so na open ngai. Ahi ba ka ko mi role play na din na correction masat ngai. Koi mata ko no sunga pachatep sa ko lo. Achala ka medam no nage ta in sunga hi na kom ki bang ang khang le na. Child psychology ya na mas bedding sungi abana society school bia in mo. Lawyer parte ko na ko me. In sunga if the child doesn't feel safe emotionally, financially, sumlepai, nung sinang ma-share kay nanay lawa, ahilaw le physically, aki lungkat ng akibwa, ahile, where will she go or he go? Ngayon ba yun? Dunia, nataging wala, kakadun na sa utlawa, ati nung analin, nati nung, alin nung dyan mo, anong nakahek di mo kung ngayon ba yun? Nabol pa yung dyan mo. You will feel demotivated, bol pa yung din ako. Ahi ba ang consequence ko ng gian di mo, nangay tuwa di ko dyan, motivation tanong na nawa ka na. Kaya bang chuto, agi mo naging parang na 41 nung natagan na inamaya kakang buhain, kakekang suhain, office 24/7 ka para dyan, ahi ba, hindi ka give up ngayon na bang chiniya, chi consequence ka ngayon dyan, chawat, hausaw kayo zika. Zika ba nga ko to na di nga, nita dakwa ka lumay, nita dakwa ka lumay na di nga, tilhoy lo ka gelo ngay, tilhoy ka gelo ngay. Even, pasya ko kipatang, pero ang laga saan ka gelo ngay. Na huwag ki hotong ninyo kipa, boy, hello, nagkipa na di nakiholi. If I hate someone and waste my energy on hating it, instead of that, I would waste on not trying to hate it. Na hindi ako na muda siya, tama na sa muda na usomin, nagtil na mabolek. It's the same stress. Kung minsan sabi, no productive, no kantong, the healthy
ji ama sa edit be so example in kana genta America hi nu khatin ata school kai panding America cha ta diverse chu mi mo etis long pasya inglo negro Asian yellow Asian white red Asian Eastern Asian mi ta me chu en hu ben ku atanu ku nita school kai masamzana hi toothpaste ne akim tak cha la to a kwa ma ko thun ki no chia athun so na thun ke mo mama kun do it chita listen my child tomorrow zinjak first day of school mo mi tuam kim na tuam culture tuam tong ki mu khom ni na hiu thu te khat na gen khial le hi mi na thun the la wa na la ki the la wa hi mi khat hin na sia na din na gen dia mi khat hin na bu hin na din na gen dia chi hi thu te i gen khial ku ta ti hi ko hi da i te ma am su ku ngai da ni chi ba ma mang lo we chu hi mi anger kun ang control ba na le ta te pasal te spouse te mo ahong ki kholit igen kya ta chung tam deu ko jama tui ko to ki ha sum deu le overflow bang ai jong ki explode phung cha til khane dang trigger le ki po ke ta mo and you become someone you don't want to be mi khata hiu lo lu gi lo mo na swa ta ai chu how do you want your child to understand you please understand them first how do you want your husband to love you love them first. You know how I do it? I was telling Irene the other day. Kay foreigner me kalom te ko saya to lom ngai dian mo. And I love you very common. Every birthday, every occasion a diamond gold ki pia we chu. Kay ka pasala saya lo. Hat kai cho I love you jin kum som ka set mi ta. Aku ma la be la ka pin jin nang ngai si ba ke dien lo le hong ngai si le ki tiang di mo ale na khat be na ge ku an khat be ne na tam su na sian zo ya ka chi da ke le ka ki ha pa da thei no lo practical la ka so mai ta mo a birthday ya ki ke ko dei khat ka le sai me tu ta ka wan san very romantic night to spend it and next ke birthday ku pa na khat na an surprise a tu tu ge thei no and jin ai ba ka sil so le ke lu zo lo ito thank you make me look so slim kasi nang sugo nga kasi ay baka kipay the effort mo apara ba na kita hupay to in market you ta ke ingin it in so you cannot force anyone to think what you want to think you should influence them to think through your behavior no apa da no da ko te wa pa da na ba bo the ni we woman empowerment kiti kay hindi na ka sun swai ka chi ka ke ngin na sui nga le chu nalung simo ko in na taasa te mo control nalung simo ko na hard na emotion na control ya mi hase chi na hi le kap pa chin na hu na ta na ba uzor chang negative yan gel ba chin na te mi na gel zo chang na pasal sanggam mo ba da ani dia di ba man gel ba chin hi ko evolve by sa negative la ka ko so na ka ko pa kum so mai ta mo tu ni pa ta ka mo fel dan ka te bi no pat ta chi ko ba ko ka sa ha na lo. And we're talking about women empowerment. Do you really believe you do something with all these words? Are you gonna inculcate into your children that that they do a mutsibang in a studio ma? No, no, some new ma. What is this such a word? Nahi da nahi ule. Hichi dan din you. Need in one positive things bolding in no ki train unla. Bang mana bol hello la. Bible life kacau simni ke cium la. Hello chapter sabha thete English ha vocabulary tekhat ka simni chileu chin. Bai ha na asing ni cha khat simno chin. Kum khat sunga 365 words na thei diwe chin. Ha ngam si le cha sabha ki ha phot nan thei diwe chin. Na ko na pat na ta jom kumi na influence over them. Energy is so strong mo. Mi ha dan ko mi mu da lo song. Cha ki mu da mai ba. Who positive in generalize thai positive and generalize ya ko tu to de ni chile thil hoi piang hi mai mo lam kwa hi parenting hi aki flop mama starting from my own family here my own parents here the reason why I become so mentally strong is that I channelize all my anger in achieving something good in my life
I can do it for self-destruction also, but I choose not to. Bây giờ cái get self proof, how self proof, get self chẳng kỳ đôi lâu đi, mà how self chẳng kỳ đôi lâu đi, get self proof thì tại mentally ta strong ta, cái get luôn là biến chú, hồi về là ahoy ai focus thấy energy is up thấy bằng địa sẽ is up thấy, ra số mồi à, ham thấy là nghe wa, tua chỉ cái thing gì là chỉ tua là cái thing mà, bây giờ anh ấy số một cái thing liệu chứ, ya rằng bạn cái câu luôn đi ya rằng bạn mấy thấy là lại nó mới đấy. Puchin na tate hin leo chu student te ka hin dam khatin no jong hin wa ni student inui pa wa le inui itu ngami le chu mo mi hin khu consequences to be la ko ya ko mo consequences chi cha ba himi ka bo le himi ka bo le himi tung ni chi gen he ngai tua thei ngai tu nya ka pa hi cha ka pho nge le aman jong ana tem pho hi chi gen he ngai hu ana pe khu feel ngai ai chu hu bang chi bol li nge chi le ni tun kai hi energy anger how a feel brain of thinking fast ka ban hu ben ni ho se ni lam frank ki ka leng le hu sa ma thu hai gen na ka sa ka energy mo hu bang che den na lu wa tha cha deep breathing round na na lu wa tha na so thu bai lo na gen ma sang na mai tui bo chin support la ta ke ku support lo na ha ti tuk sa tuk chang normalize who first step to control anger and stress ahi lo le get out of the spot amu na pat na pot ni mun mi thei kha lo hat ho pi le na lu ge mu divert den hi ta ni mo depression na un kha wa hi le change the location of what you're staying where you're staying tun na ta bang along mu hoi ta si ta bela ina ma ki ta sia ani de nge kha phai la nge kha hoi ti nge kha ki hu ha ya na so a change of location in who a change of mindset ang ya okay get better like you are about now make it to empowerment who learning labor and leadership ke ka ki who learning here learning chi cha ba zil build those own life tua hi bina adinga ne ka hol ha ma ne ka hol bang ka hi sia ida ki foreign la college ka na kaya ka first day hi introduction ki bowling in hi ka chi ki thinga ka o te nga be ya ka o kha jam swalo ka bol hi cha tum be hu ka thai ke bi mo na ka thai ja hi ke so seminar hi da ne wa ka ba te la neu group neu wa ka te la wa please introduce yourself ki chi cha my name is Vivian I am from India ka chin Katawa seminar kira u pang pe na ta ka pang kira u ki pe na my name is Vivian I am from India my aim is life is to become so and so ka chita athumri ka pang na my aim in life so no my hobby is this and that all la ka ki capacity na me no self awareness na nei lo wa ki le you can correct anyone forget about you yourself also anyone can tell you you should know I'm very carny, I'm very lumpo. So I should avoid this kind of people. You should know that I am very hasabay mo. Mi hasabay kahin, mi okaw niya kaya haong danin la, o niya rin haupinin. Amaw ang hobas na mo. Himi example kan kaya nidangin kumsom at cinta kung tungtung apa din project kita kasi mak 2022 tan kaya mandi pukriya DSS at kasi mak tapos nuhi monsang dia ya amang taga ya ni wapat sister kan kuda kangya ni o ni sang thei lo gau sa ha phot le a phone hung le idip ten ko ta no phone kila nam lo bangang gen ta dai no sin ka pasal ka tu sa e buang chio na buang chio an net chio ka so ma gen ato na I can't do this I either I quit the job or I change myself so that she can change later ja tan ne ta chu ang phone ja hello madam good afternoon ka chen aki ko ni lai niam ta Vivian hello madam good morning kasi kum thumi ja ka ho le kaloi te tek ki pho lam ke kam dam mang ki ho pi gi ta ka ge no pen chu ni no ho pi he chi ba en jom train the mo adia ni su ni te tu wa hi chi ba kam da pi invest huni invest time invest te ki si lo de chu it's for a lifetime ja bol pe no ni pa hi ki he pe lo mo si ba chi si le chu
Abuat tak simpan ni yung wala na nilay wan. Si Carmen may some drugs na ito pegang nga ni bigyan mo. Mo hoy lo ito. Nicotine is very bad. Zanja na yung thelodin jama therapy di kasang tumbang. Ibre na hi 3 trillion neurons. Kaya computer science BSc graduate kaya 3 trillion neurons iti jang tasong mew billion ilo trillions, billion trillions sa uma. Nalungat ha siya akanga. Nami tuy nami imut swasa sa kaya zong nami nakakil kaya na brain kang ni nalungkam siya, nalungkap siya. Humi ko bang sikap na sa ni. Asya ko hove la kolbay na pia ko imut lo. Luntong na pia imut lo. Na imut lo le sikap siya andu lo di at na niya kawahi na epeta imut le nalungtong din na ito dia kihaw. Consequence himay. Koi ba ta imut lo kipai ni jihaw nai lo. Kusya na imut the na di wano na kihem ngai. Bang kihem ni ya na nerve ko no in calm down table no when we are habituating to think anger thoughts or negative things habituating to isong sang ta wa cha ai lei ki control the no mo hu cha ma ku video khat na la swa very boring na la wa sa am zo lo wa hi la fake imaginary future nang gen ni mo ka hum tum nge hi Manipura ban kalai so na zong lap ka kalai so na more size ket ta ho ma ke ya ding khat so om sia second hand alcohol ve wa ho jakai butja ni he za te ni crore hun ka kinai sa ka dei kalai ya ka du ka ne ya ke ka ki he in all la deep breathing kala cha all la deep breathing kala ka hum ki pa le ka nerve akam te ko all la hum ki relax in kata sa gimma ma hin sa thei lo ka ne mo sia hi cha no in pan na la lo wa ka sia kum su lo de boy no in muang chi lo kata ta no in pan na la ko ngai mo u cha ma no ko a happy mother always provide a happy words happy meal although it might not taste good mo kam sia mai ki pya nung ki mai ki pya cha no be in su u hi banin minute so ni ra ka genta the wood nei na umai minute ngai get value mo la ai lo na ka pay ta wai question hour I call you mo choose wanna go pay wood mo minute na na bang lang pa ka get yai I am ocean of experience. Untuk macam banglang pak kegiatan macam. Lukin song kiu mai dia, tebal song kiu mai dia hujan. Respectful tak kan boleh. Banglang pak kegiatan tante nautin kolita no pasan dia tu macam ni kom kimo. In-laws dia tu macam tua dimo. What is it you want? Or you want to improve yourself? What do you want? Nahan santai ada problem nak get pay lo bang laro. Tadi kalau tidak mo, pasal itu tidak no dia no. Pasal tiap ko ki hebu lo na ko bang jat they are in certain set of mind time mo. Di leo zong di ke leo zong ki hebu no di ma. Iu mo pa nung cha hai ni ja ko atu ana gen lo action mai ta. Now bang dia hukum 0 apa 7 tan ku give reward and punishment and net call you boy you na boleh hai hukam zo jangan ya TV show ka next sadi na bolong nge give you low reward and punishment child psychology okay sagi apa na tunang te hum curious pan ni mo thilang theu ni ki pilsa ni question tak pipiang do yo kama kaptam ni atu do te mat thei lo nge tan ai ba na ki ho pi you all lo la na hil ni so cha aku itu ma puberty 30 tadi apa lah aku pasal dia video kan nu mai dia hu atai nai kom nai ka ni hang sa ni hat pen pen ba ni hormonal changes munta mo humi la ta ken poi mo kasa asya aku don bosco aku counselor ka ni Vicky as trainer ka ni St. Paul wireless na pang dia ko kana ki sai kha khain ka ni apoy na sa ang ki pan aku pol sa gi ki pan te 6 and 7 grade ki pan te
class 10 na kam thenya na thei lo te apak na class 6 and 7 homi kum thai ri chukwa paya poimo being available for the children paya poimo whether we are poor lekha se mo ngai lo to ha tu te na za te mai ko bakka chi za yo chi tu za chap lan kam siang mo sa net lekha gel kana dari imo kam ngai da chi ke na si pa mo wi mai ni sala ha ko di dai mo wi mai ni punjangin na takwa ahoy na list nga gel khiana na pasal hoy na list nga gel khiana na mo hoy kam sadan na pala na phat jingka na tho bai chi pata de chi the whole wi mai ni ba simple drama. And we expect people to be nice to us. It hello well. And me to ngamo pagitaten punya sign konsil sa dai thu mangi chi hilo. Social life are important na in life tengah control over social life ka chi reminds sa do mo. Ihi ko den a control over force in lekha siksa dan ayah siksa de chingzo. What force sa pen ko he will use force when he grow up. He will be a drunkard IAS. He will be a rude IAS. He will not be respectful to another human being. Humanity values he'll IAS. I mean, may thay na wai. Thay na mo. Thay lo ter dictionary na tatyo na to yung magker na chat yun. Kuso siya nga ako mo ka. May hingin. Mabela ko tilhoy mo la iket thay in. Ihin ko ay mangya. Gwalzo na itang datang lo tu pare ta de khanga lumot ta en kasi la jong tilhoy bol na ke chi hingjai a hi lo le tu a hin dan nai ki he lo muda na mi hoi lo na criticism a mi mo na ten holi ni chi hin khoi mang dai na tel theu kai chi mo ta ke ti gyam se na ni hun nei lo mi muda na de hun nei lo lu tha na de hun nei lo sorry ka chi movies ka kiat ke pa pa mai ki sata to hoi ja lo life a ko ya lung tha na fit le na pia le tu na thazunga na lung tang nai na chi khamin na hu ho kham ding na i mu thelo ding na gi lo mai ni usa ma chu very boring movie ke le ken nop sa zo na choose he ko mu te nang na ki pa le nen sum ki pa le a thu hi lo na ta ge no sumle pai cha chu ilung wa ma mo hina lo zo sumle pai lo mi cha lo na ki gi no mai ko lo thay lo đấy là lo đấy là ngày tiền đấy là ngày của cái người na ta tiêu hoi lo le hinzo lo ni ka hila chin a hoi te na da tuat di lo suwai le chu pastor kan na ke na spiritual theological ten mi hi mol mai me thin hoi again hu ja suwai activity pya na gin khol lo ne to mo ama than mo na da game sia ngai game the ngai ei ka siang sa ne da sa ka mai fel ngai izo lo te kam da ma ge communication problem tu di tanah tu pakale cuma observe lack of communication. We don't listen, we only hear. Tu kingai lo tu kiza mai. Why? En mide tu iza thai da tu ania thai da game lo. Ei dei chara. La ki chin ki beisa. How do you improve your communication? You talk to your husband and see test, or you talk to your child and see and test. Hi jaga hat de ka tu gian ngai. Humi level ku akina ma di nu na za de. Ken kata dia ko no loi tui ne thase na lai mo chi le kai thei di tui ka ne no bi le ken son ka limi ngai ai chu thase lo le di activity ka pya ngai chu the value of activity ka hi ngai ken son ka mo ngai ke ka u pi dia mo so ke lu di nak thase na chi thei lo ka ba ku ja counter attack kun ki ge reaction ku reaction ina sui pai ke pila ba ngai okay kun sa tao yo kipa ini na buat na tu kipa tu terkena na program ni lo ni tu thai pa ma dunia na tu za dia wi amo thonin koi siun la tu tek sa ni biang gen ni hinga la lai khan bia chon na sui ga chon na hen pau lam dang zo ne tu chin koi dia don't waste this opportunity mo ko loi tu da ka ha ka gen le sang ni po sa sa tu po sa ka ki fu sa nai lo Puja tu ka mo get this in out of experience buka para experience ki go ma hi in a consequence ge na ka te remind ki na
communication skill improve sa kuna na insuma self awareness na nan ko ito mi kahi ki thayula know your others family member also ako lo na ko na thayula how do you change about it and when you feel demotivated na thasya chan a consequence to dependence yan lang mo na zo lo cha pasya ko kap khezel le or write a letter. I wrote a letter when I was in foreign country. Mapaya yan ang panpili. F you, words ka hold it, sila ka get it today. Kana kanunga kaya. Words fuck you, sila ka get how it kanunga kaya. No, himi to take ka hold it, himi apa ka pa na pa murhiya, sa pasya ta ki promise na live. Kaya lagi self improvement na kan nay. Mi hingin khat ko ba ila khat lo le ai mo. Wa in kha na kan control pa ni. We become the anger person. Lalo na nasiyam din. Okay? Thank you. There is somebody na ating a program come. I know so about International Women's Day pledge led by Star Maulin lang ay ikaw mali. Amin. Once again, for talking about gender flexibility in International Women's Day gender flexibility na sihi kan simjing ding non kan kai nungan follow yo men ju yo hentin ita che bo yo hentin bo che ke ding su ke den ta na mo ta sia se ju zo bo che ke ba se su ke ju zo ni to bole kan no ju bole. We will have forced a gender world. Gender equal world. We will challenge gender stereotypes. Discrimination and bias. We will force positive visibility of women. We will maintain an inclusive mindset. We will try to inspire others about inclusion. We will celebrate women's achievements. We will call out gender accents or assumptions. Happy International Women's Day. Cucu tu ni kat sekian na. Once again, kita tahu tu deh. Star Maulin long budget. To be the next item fellow kita Board of Thanks Gilbert Tuli Governor Hayden Ross. Board of Thanks again masakit ikat berupaya. Tuin apa sepedin siapkan di masa helan. Bukti partai di helan, bukti partai dengan ni pakai osanaan ni sedinga. Tuin siap dengan di masa lepoi. Ipoi mo bagaimana sunazon tai salau sanazon tai de yuwa apai dengan kai sina yuwa. Tudinhi about kipawat sana ipa toy thena susu de pa yo satina tu kipar de kelan pa ki mo sana mai IAS apa insumbai na ni program ni jena pe sansa apa tuan di patu jena unman kata baik apa program sa pijai
di mana jin ayat cuma buat dia tuale abana di bebenzo spesial guest yang masuk tuni kata anak berusia koi mata angsa pia di nuti kungan katam pita angin bebenzo di bebenzo nggak buat begini tuale usau usang sama memang ama tunga kipa kenwa ama ni lakang sunga ipoi mo ibang kibo ito beno le itay beno punya aku ipoi mo ta itela ahidi man le somni apoi mo bangani to dai ko na ang sa kijendi ama ko kipa kenwa dole committee members of sia PLF member of sia langka baka PLF le SSG le Bol marulang punya pakai teknologi itu insumbai pembuat insumna de manusia punya tapi program sangat berbeza jauh sih cuma berbol cepat bukan gini cepatnya. Bahwa yang ani kanto closing prayer di manisandingin no ning chính đây kiếm thì sao thì ngã có chỉ có comment PPT về cái này điều hóa atau to itu mau bay bay login or la poi thai in maya refreshment of tinga ya ilem chan ko mun na le phi ni na ki bolai he PPT về cái này to dewa Ketua Pusat Pembangunan sama ini program dia supaya cinta ya kau nak saya nak buat bukan dunia aku nu apalah pada top dan supaya itu dia nak pada kita supaya nak untuk dia top dan dosa dunia kena kita dulu dia kita dosa man kata azam jadi kemal cenderungan Kawat nakiyala ang maaparado na tayo kung siya din niya babal mo na makakusan di ka program sa tiyo siya at kuwan na kita kung na ay siya tingin kung tila ang mga pinalo